In our reading in Genesis chapter 1, it says, let us make man, himuon ng nato ang tao sama sa atong panagway. Himuon nato, meaning the Father, the Son, and the Holy Spirit, involved sila during the time of creation. Pero ato isintro karong kabuntagon, nga lesser kayo pagtudlo. We know the Father. We know Jesus, who is Jesus. But Jesus' name is the more abused name in the entire world. Kaya bisag mabikil in Jesus' name. Wala himuon. No? But the scriptures tells us that do not use the name of God in vain. Now, isentro na to sa balaang Espiritu. You have the Holy Spirit. Naan na to ang balaang Espiritu. But because of sa kahadlok or wala ta kay bao about the Holy Spirit, we become ignorant. Hosea chapter 4 verse 6, my people perish for lack of knowledge. We can memorize scriptures from scriptures. Attend Mass every Sunday. John 3:10 nagingon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya na tao pag-usab. We are born again. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nagingon, kay bisan kinsa ang nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na og ang bag-o miabot na. Still, completely nahimot ang ignorante sa gahom sa balaang Espiritu. We will discuss about the power of the Holy Spirit. Pero dili na power sa hurim-hurim, ha? Kaya daghan man naghurim mo ka rin yung dagag gusto mo power, mo kuha ana nga gahom. Still, naa sa ato ang balaang Espiritu, diha kan nato, ang mga Kristohanon completely powerless when problem, maabot galing ang problema, real nga crisis, maabot sa atong kinabuhi, wala tay gahom to overcome every situation and problems. Gamay nga sitwasyon, inconvenience, like tumiagi nga youth camp. Nag-iingon ko sa mga campers nga, niya mo dere, dili kay hayahay inyong pagtulog. It is a camp. Amin mo ana, camp ni. Kaya nakadungog ko nga mag-cater ko ni sila. Asa ka kadungog nga nag-camp, nag-cater? Layo ra na sa tinuod. Sa camp, there's hardship. No? Tanan, kapoy nga tuwa dito. No? Gamay nga inconvenience, tinuuray nga crisis, nga naigo ta, nga crisis na igo ta, diagnosis nga natay sakit, financial collapse, where everything we want, nga tuo ta sa Ginoo, yet God is silent. Naay mga sitwasyon sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nakoy kauban ni adto sa simbahan. Pari ni siya niyang asawa. Ang iyang asawa nagtudlo sa Bible pulong sa Ginoo. No? Every Sunday, suddenly, giingnan siya sa doktor nga naa siya cancer.
as long as he heard the news, nagtudlo na sa Bible. Tanan nga bersikulo sa Bible nga iyang hibaw-an nalabay sa bintana. Concern siya sa iyang sakit nga cancer rather than what God is saying in the Bible. It seems sa iyang huna-una nga God is a million miles away. It seems nga ang Ginoo wala muhatag kaniya og dali-dali nga tubag. This morning, kita nga mga Kristohanon, exactly the same situation nga katong babae nga nagtudlo sa Bible. Exactly the same situation. Kung natay mga sitwasyon sa atong kinabuhi. The same situation. Not because nga mga daotan ta nga Kristohanon, not because that we lack sincerity, but in 1 Corinthians chapter 3 verse 16, sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo ang templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu Santo. We are the temple of God. Tingnan yung tapad, ikaw templo sa Dios. We know it at we hibawan and we believe it. But sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, nakita nato ang atong kahuyangon. Nakita nato that we are defeated by sickness, paralyzed sa financial nga aspeto sa atong kinabuhi. Overwhelmed by circumstances, natabunan ta sa mga circumstances sa kinabuhi. Don't know. Dili ta maghuna-huna kung asa ta padulong. But unsa may gisulti sa Romans chapter 8 verse 11. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanaw kang Hesus, siya nga nagbanaw kang Kristo muhatag usab sa kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang Espiritu Santo nga anaa kaninyo. Naana nato. Amen ba mo ana? Because we lack understanding, we lack revelation who the Holy Spirit is. The same Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit nga niya kanato. Why are we so much powerless in our situation? Ini lawom-lawom na ni. Nga wala tayo gahom. Nga mabuntog nato ang tagsa-tagsa nato kasitwasyon. Kung ingani ang simbahan powerless, the church were crippled. Piang ang simbahan. Naaka nato ang balang espiritu is a legal reality of our redemption. Gilukata. The moment we are born again, in Romans chapter 10, verse 9 and 10, naluwas ka kung gipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo og sa kinising-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayod og maluwas kita kay gipahayag man nato kini. Confess, believe, and accept. The moment you are born again, the moment you confess Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Jesus from the dead, tungod niya na ang balaang espiritu nagpuyo sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing inside your recreated spirit.
So wala pa ta ma-born again, ago di ta kasabot sa Bible, kay wala ma-recreate atong spirit. In short, patay. Pero sa diyang ato sing gidawat, the Holy Spirit nagpuyo uban kanato. The word is settled, cannot be undone. Pareha sa usa ka generator. O sa atong balay, natay switch. Pareha sa generator nga full of fuel, functional. Capable siya pag hatag og suga sa tibok nga balay. Pero kung di nato i-on ang switch, we cannot light the whole house. Ang puwersa, the power is not there because why? No connection. Sad to say, this is the condition of the most Christian believers today. Nato. Pero nato gion. In Ephesians chapter 3 verse 20, dahil kunta ang Diyos kansang gahom aniya kanato og maoy makahatag og labaw pa kaysa atong pangayoon o huna-huna. Ephesians chapter 3 verse 20. The power that works in us, ang gahom nga niya kanato, already present, already deposited, murag nagdeposito ka sa bangko. The problem, dili ang supply, it is the connection. Ang balaang Espiritu dwells, nagpuyo. Niya kanato, or indwelling of the Holy Spirit, dili na taangay mo beg to God to send more power. Nabitaw kanta ngayon about Holy Spirit, brother. Come, Holy Spirit. Di na come na nato, amin bataan na. Di na nato na iye kantahon otro, come. Ephesians 3:20, the power that works in us, already present, already deposited. The problem is not the supply, it is the connection. Once again, the Holy Spirit dwells in us, or indwelling. Di na ta mo beg pa kayo, Lord, isend ang imo Spirit kung born again ka. Lord, send the Holy Spirit, give me more power. The power is already inside in you. Agud ga series ko ani. Kaya sukad sa akong pagka-born again, wala kayo ko nakahibaw pagtudlo about the Holy Spirit. And I realize it. Kasama gyapon diha kaninyo. Now in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Nag-ingon in Cebuana, hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanato kalinaw, hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibok ninyong pagkatao sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Spirit, soul and body dili ni ma-interchange. Masabtan ninyo karon nga ako na explain, no? 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. First, spirit. Second, soul. Third, ang lawas. We are spirit. Amin bataan na. Ingna yung tapat, ikaw espiritu. Naatay, soul. Unsa man ang soul? Which is your mind, your will, and emotion. And you live in this physical body. Spirit, soul, and body. Ang espiritu was meant to be in charge. The spirit in fellowship with God.
meaning the Spirit means to govern the soul. The soul meant to govern the body. This was the original design. But in the Garden of Eden, sin entered the order. Sin entered the order. The order collapsed because of sin. Spiritual death entered. Nisulod ang gitawag na ito nga espirituhanon nga kamatayon nisulod sa gitawag na ito nga human spirit na cut off from God. Because of sin, man began living on the outside. Sa diyan na cut off ang balang espiritu, ang tao could the outside to ano siya sa gawas. He could see, hear, taste, touch, and feel. Why? Because primarily, the source of information about reality, his emotion react to the circumstances, man's spirit is dead. Sa diyang nisulod ang sala, ang tao madungog, matilawan, nahikap. Mao ni ang gitawag nga source of information about the reality sa iyang emosyon. Ang iyang emosyon react to circumstances, man's spirit is dead. But here is a good news that changes everything. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kung ikaw nahiusa kang Kristo, bag-o ka na. If you are in Christ, you are a new creation. All things pass away. Behold, all things becomes new. Na-recreate ang Espiritu, brand new. In 1 Peter chapter 1, verse 23. Kay kamo na tao, pag-usab dili sa tawhanong paagi, kundi pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. No longer dead. The spirit is now brand new. No longer dead, dili patay, no longer cut off from God. The Holy Spirit inside in us, ang balang espiritu nga sulod diha kanato. Tabo naging lang ta. Pero ang atong soul is not automatically renewed. Ang atong utok carries the old. Ang inyong emosyon still react what your senses are reporting. Unsa ang naa sa atong senses mo'y atong paghimuon. Agud ang Romans chapter 12 verse 1 and 2. Renew your mind, ipabago sa Dios ang inyong panghuna-huna. Ipabago, renewing of your mind. Why? Because our soul is not automatically renewed. Our mind still carries the old. Your emotion still react what your senses are reporting. How to receive the power of the Holy Spirit? Number 1, feeding your spirit the Word of God. Amin bata anak? O ba yung kinahanglan yun ta na mabasa? Kinahanglan yun ta mabasa o memorize verse from verse. Wala nga bersikulo nga ako yung memorize. Philippians 4:19 and Mark 11:23 and 24. Feeding your spirit of the Word of God, si Jesus miingon,
Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, ang Dios dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong akong gisulti kaninyo, nabatunan ninyo ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Amin bataana. Naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. The Word of God is food of our spirit. Number 2 is indwelling of the Holy Spirit. Sa mga bangon taog sayo, every morning, before touching anything, before touching your cell phone, hearing the news, before the demands of the day, saying, Holy Spirit, I am not facing this day alone. E kasagaran na to, nauna mang cellphone sa pagkay-chismis ka sa mga artista. Usog ka ito mamati sa mga artista. Di ba? Bisa nakalumulitsing na ilang kinabuhi, ganahan kita. Kaya gwapo og balay, gwapo og auto. Ora itong may maana ang tako. Maana lagi ka, pero naiyo ka sa Ginoo. Mura kag sakoy nga may kamay. Every morning before touching anything, before reading the news, before the demand of the day. Sa may demand of the day? Oy, paglungag na mo, mata na mo, eskwela na mo, wa pagaling ka makaampo, pagaling ka makaduel sa presence sa Ginoo, mo na imong gisulti. Hello? Tinuod na, dili? It's time for us before the demands of the day. Ato insulti saying, Holy Spirit, I am not facing this day alone. The third one, 1 Corinthians chapter 14, verse 17. Bisan pa kon ang inyong pag-ampo ngadto sa Dios maayo, kaayo, dili kini makapaligon sa uban tao. Jude chapter 1, verse 20. Apan kamo nga mga hinigugma, padayon kamo sa pagligon diha sa inyong labing balaang pagtuo, pag-ampo kamo diha sa balaang espiritu. Usaon ako pag-ampo? Bishop sa balang espiritu. When you are baptized by the Holy Spirit, the evidence is speaking in tongues. Last part nato na paghimon about the Holy Spirit is speaking in tongues. Okay. Daghan ka ninyo, wala pa maka-experience ani. Kisa may nag-speaking in tongues na ninyo ba? Pataas ka mo. 1, 2, 3, 4, 5. The rest, none. That's why you didn't experience power from the Holy Spirit. Dali ra kay ka lugmok. Because the evidence of the baptism of the Holy Spirit is speaking in tongues. I can speak in tongues whenever I go, even driving. You are praying directly to God in that matter. Kung makahatag nato ni og kusog, especially when we share to other people. Wala tayo gahom. Why? Because we lack these things in our lives. Sa ako nangingon, makasiris ko 5, kaduha na, 3, 4, 5. Then, the last thing is nangingon ng tao, we will lay hands on you. And the Spirit of God just move in your lives. And you have to speak with other tongues. Tura basanda rididia koroboroyad niti. Muna. I can speak alone, speaking in tongues. Ako dito sa wala, panabunagin ko, but I hardly share the Word of God.
But when I received the baptism of the Holy Spirit, di ko kaawaw, boldly sing and sharing the Word of God to other people. Amin ba mo, ana? Hello, amin ba mo, ana? Gusto na ninyo o dili? Ha? Di man. Gusto ba ninyo o dili? That's the power of God in every situation in our lives. Makatabang nagdako ka na to. The baptism of the Holy Spirit is the evidence of speaking in tongues. Pangita ra gyud verses of speaking in tongues sa Bible, perting daghana. But most people don't believe in that. Di sila motuo. But when you receive that, makita nimo unsa ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi, that we can overcome every weaknesses, situation, and problems in our life through speaking tongues. Why? Because we are praying our spirit with the Spirit of God. Ato nang timan-an pag-ayo. Receive power by reading His Word, indwelling of the Holy Spirit in our lives every morning. Usahay dili ta mahimo nga indwelling of the Holy Spirit every morning kay mabilis yun man ta. Before touching anything, pagbangon nimo, pagtunob sa imong tiil, that's the time you fellowship with the Holy Spirit by reading His Word. Naano na sa ato ang balang Espiritu. Amin magmaana. Hello. Di na siya mag-work out sa ato. Di lang nato ngayon. Pugson para itong Ginoo. Nga to do more in our lives. Naana na nato. Sa ako nagyong pareha sa suga. Moris ko kung paungon. Dili kalusot. Kung atong iyon, mulusot. So naa nato ang gahom na mulusot ang balang Espiritu sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen ba ta, ana? Mao ka ng Ebanghelyo sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen.